hari ibyo yaritse hamwe n'ahantu twasomye ubwo atarahagera hari ubwira umwana muto ngo natekerezaga nk'abana ngo nkibwira nk'abana ngo bakoraga ariko ngo bamaze gukura haleluya bamaze gukura ngo bose ngo mutekereza nk'abana gukora nk'abana kumva nk'abana mudabireka tekereza nk'abantu bakuru nuguta kamere yawe ya kera ugafata kamere nshya nuguta ibyaha byawe nuguta ibintu wari ugira nukureka ibyo wari ugira bitakwiye bidashimisha Imana ugafata umurongo w'ukundima ugahinduka iyo process iragufasha gukura. Haleluya. Buriya gusenga si ugusaba Imana gusa ahubwo ni ukuyegera ngo ituyobore itwigishe iduhe n'amahoro. Ntabwo abantu basenga babwira Imana ngo ndakeneye keneye zo kurya keneye mwambaro keneye kwishura renti ntabwo pafasi y'Imana ku buzima bwacu cyangwa mishoni y'Imana ku buzima bwacu ntabwo dusenga dusaba ntabwo nagane na rugwiza buri gihe gusa nta musaba none se ibyo uzagera kwa bose gusa nkamubwira ngo tugurire twahura nimugoroba ngo umuceri twahura nimugoroba ngo gura isukari icyo nicyo cyo mu buzima. Haleluya. Kumurategera niba inshuti yawe yo muza muhura mu gitondo akakubwira ngo ngura ikote niba umugoroba akaba ngo ngura ishati ejo mwahura ngo ngura ikirato ubuzima bwo gusaba gusa ntabwo dusenga Imana kugira ngo tugiye gusaba gusa ahubwo tuyisenga kugira ngo iduhe kwimenya iduhe kwizera iduhe no ikiza gituma n'Imana ari itakora ibi ni ukubasabiriza kandi ari nashyize kudabasabiriza ndakera ngo mutavuge n'ubyo gatatu kandi ni mu bantu kuva menye ubwenge gakora kufaranga abantu naravuga umusozo kawe n'ubutagaza ntabwo ndakabisha ntabwo ndakaba amafaranga yose zorinda gufata kwa z'umuntu. Haleluya. Umuntu yambwiye ngo akeneye mu bicumbi bifite nimba bimuhaye bitazishura sinza kaba kumvanishe muri Kenya kagera nta muntu ndabona ambwira ngo ndavuga uzonyishwa pagaza kwa tutu cyuma kandi abantu bazatanga amafaranga menshi ntawe ndusha muri mesa hanze na. Haleluya. Ntabwo tuje imbere y'Imana gusa tugiye gusa ahubwo tuje imbere kugira ngo tuyobore kumurategera abakozi b'Imana bituyobore kandi twigishe kandi duhumure ibyo n'amahoro nazo birakenewe. Asifiwe. Abamama mukira buri kondo bwiriza neza. Ikindi mutuzi nukumvira no gushyira mu bikorwa n'ubufatanye n'abandi bizera. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibindi bintu bizadufasha gukura ni ugufatikanya na bose kandi na bose ngo tujye ku musozi wa Sayini. Iyo ujyanye na bose ku musozi wa Sayini adashaka challenge adashaka akanyuma aza kubitiza ngishoka ari umungu umwe wo muri ngoro n'abatuganye ngo nimbaza Claude aba muri men azambwira ngo mutware bisenga cyo ndazanye challenge bakadusenga kiri gutari iyo kunyereza $500 kwezi kumunani kwa kodi amen amara ngo azanye tagwa poste imbaga zo nkuru namaze no kwaka kwitara kera tukitara naje kandi nkamwitaguye nuko twaka kwitara twari benshi wapote kisenga cyo byakazanye challenge ngiyo mpaka ngo tugasenga gutya ngo nakaza numva ko kinguritse mu bitekerezo. Amen. Nukuba ngo kwegera abandi iyo wegereye abandi bazaba gujuka afite cyane iyo wegereye abandi bazaba gutiza imbaraga iyo wegereye abandi uzugira inshuti iyo wegereye abandi uzugira inshuti iyo wegereye abandi uzugira imbaraga kwegera abandi gukorana n'abandi biri mu bintu bidufasha so gukura. Amen. Mukomere Imana amashyi. Niki kidufasha kandi nugutinda kuki Imana yavuze kuruta icyo abantu bavuga. Haleluya. Gutinda ikindi kintu kidufasha gukura abantu barangaye banaga nugutinda kuki Imana iri biravuga kuruta gutinda kuki abantu barimo bavuga. Abantu bigeze bavuga. Amen.
kuva ku bisi yawe kugeza none nimuje muri Bibiliya murebe abantu ntibatangiye kubesha kera isi yawe kugeza none bazobesha dupfe abana bacu n'ibisasi abantu bababesha abantu bigeze bakizwa cyane bose ngo bamera bose abantu bigeze bavuga ukuri 100% cyane. Haleluya. Umuntu akaba abagara mu muntu yaguze nabi kuyagize gute urinde uri mwende isi zovuga neza ukora iki kugira ngo niki ukorera abantu imirara y'abanyarwanda n'abanyakenya n'isi niki uyikorera kugira ngo bose bakumve kubweza bakumve ntaze neza. Haleluya. Gutinda kuchimana iri biravuga kuruta gutinda kuca abantu icyo nacyo gituma uhagarara muri bose kandi bakora tinda kuchimana ivuga ko kugeza kuca abantu kandi basabisha jiba sabamisha ibintu byinshi kama vuga ibintu tigeze mu buzima tanafite muri kurusha nuko ariko kandi je ubwego bwese n'ubwego bwo kungira ibintu bifite kama se kakagaga iyo shuri iko bwego bwese nukuvuga ngo iyo wabwira ibintu bivuye nzana amangagara y'umuntu wese kubera kuko nagusuzuguye gusuzugurana n'ibyo byose nta mwanya mbabare uri umusukika asizemo. Haleluya. Amen. Tugere gukimana gutinda kuchimana bakunda gutinda guca abantu benshi banukubomye amagabo reka gusakuza bakava muri position y'Imana mu abantu bavuze abantu bavuga iki niba bavuga ibi naho bavuga ibyiza. Amen. Kibazo kiri icyo nacyo tukivuye kuba umwizera imbere y'Imana. Amen. Icyo nacyo turarangije ibintu bidufasha gukura mu mwuka turarangije mwasubiza dusoreje ku cyitwa ngo gutinda kuzimana ivuga kuruta gutinda kuroba tugiye kuri bo bayituga gute niki gituma tudakura mu mwuka yarasoreza twavuze gukura mu mwuka tuvuga ibintu bituma dukura mu mwuka tugiye kuvuga ibintu bituma tudakura mu mwuka asifiro nateguye nga mwihangana cyaba cyangwa saa 12 iyo abantu bamaze n'imisi batabikora baza basubira inyuma amashuri none iyo umaze imisi udakora ibintu uri mu bindi nubwo utaba wabwiriza ariko umufokasi ndakubwira ijambo ry'Imana umuntu ararisoma ariko kubera ko wenda utari ubwiriza abantu tutegura uzi urisoma nzabisoma cyane kora ibintu byinshi rero kora utuzi twinshi haba akazi haba twa telefone haba kandi byose kabigira amasaha y'akazi k'umubiri hanze yari mu rugo kagira amasaha y'ibindi zakora kuri telefone kagira n'amasaha ya Bibiliya kandi maze none ko ndabara kumva kandi gice tararyama mbere ya saa 8 muzoje online muzaza mu na sike bandi online. Haleluya. Haleluya. Niki gituma tudakura mu mwuka nukudakunda icyambere nukudakunda Imana tumaramaje. Haleluya. Ibintu bitume ikintu cyambere gituma tudakura mu mwuka ntabwo twigeze tumaramaza tubivugisha akanwa ariko mindset imitima yacu ibitekerezo byacu siho biba ukunda Imana tutamaramaje biza bituma tudakura mu mwuka kubera ko turakazuyaza turabantu bari neze turabantu batameke decision iri positive. Amen. Kudakunda Imana tumaramaje bibaza abantu bafite inyota yo mu nzu y'Imana bakongera bakagira inyota yo hanze abantu baje mu nzu y'Imana baguma n'umuzo hanze. Amen. Abantu baryohewe n'ibyo Imana 50% indi 50% baryohewe n'ibyo hanze niyo mpamvu badakura mu mwuka baza bamikisinga ibintu za Satani bakamikisinga n'ibyo Imana baza barya ibiryo byose byinshi amagambo ni kurya iyi gutukana ni kurya
iburozi no kurya, ayo matiku no kurya, inzangano no kurya, ibinyoma no kurya, ibazajya gusa. Umuntu utamira gusura n'abavuna n'ababemba agatamira, yahura n'abapfura agatamira, yahura n'abagore biyandaritse agatamira, yahura n'abagabo biyandaritse agatamira, yahura n'abasenga agatamira, yahura n'abavuye mu byaha agatamira, n'abasinze. Ntabwo ushobora gukora mu mwuka. Uzabibikura ikibi cyane. Haleluya, haleluya. Gukunda iby'isi kurusha gukunda iby'ijuru. Ko muranyumva? Gukunda iby'isi kuruta gukunda iby'ijuru. Abantu bakunda ibintu byo mu isi, abantu barabinyotewe, abantu barabikeneye, abantu barabyifuza, ko barabishakisha ijoro n'amanywa. Ariko iby'ijuru negative. Tumubaze ntusoya promo, tujuje amasayini, tujuje akiyamo, tujuje kanyangira, tujuje tuza ijambo, tudusenga, tuzugira abantu neza. Ubura mu kabuze urongana muto warwaye passion yo korona marazime yo kumwuka ufite ikibazo. Haleluya. Passion yo korona n'amarazime abakuze biology n'indwara ziterwa n'imirire mibi. Umwana akazinga amatagende takure tagende, umwana utaranyweye amata, utarose nyina, utaritawe, waza rwari cyo bitafasha korona marazime n'izindi nibagiwe nazo zikeye. Haleluya. No mu mwuka niko mwirinde kasi yafikusofa ikindi kiza gituma tudakora mu mwuka nyakara ni ukuvuga Imana tutizera. Amen. Antabara gufata nka Nyabihogo. Nyabihogo ni nyina wabivuze n'imvura y'abantu niko zo mufite. Haleluya. Nzamo mama wangu mpita. Haiko damu kuna kati na Mungu. Nabuzo. Haleluya. Amen. Nukuvuga Imana tukizera, nukuvuga Imana tutagira muri mind zacu, nukuvuga Imana tutagira mu mitima yacu. Izo nazo bituma tudakura. Amen. Narangije mwihangana. Nukuba kasuyazi, kuba kasuyazi. Uri kumwe n'Imana none, ejo uri kumwe na Satani. Kuba kasuyazi. None uri mu gitaramo cy'Imana, none uri mu gitaramo cy'isi. None kuri aho tubiye ibyifuzo, none kuri agamba abantu. None wujuje ko kuzipenda. None kurabesha abantu n'abaruzi. None urafukamye hariye mu ngumu. None kuracurugurira abana bagufasha. Urakasuyaza. Ntabwo ushobora gukura. Amen. Urakasuyaza wewe. Ntabwo ushobora gukura. Nuko utamwizera imbere y'Imana. Nugutuma umutima utarahindutse, ari kuvuga ko bahindutse. Uzi ko abantu uzi ko imitima Imana yadushizemo ari umuntu utazubesha. Umuntu azakora ikintu azi neza ko atahindutse, akagira ngo arabesha abantu, ariko Imana ibayikora. Amen. Ibintu bituma tudakora ni ukubesha ko twahindutse tutariwe guhinduka. Kabwiriza gutya mutwara ariko narahindutse. Akumuranga ngo bitaho. Wabibona? Imana gayo nyari. Bizabikundikira jome bitazirusha mu mutima. Nazo tudakura. Kudakura nitwe tuzizanye. Nitwe tubita. Kudahagacira Imana yaguhaye gukora. Ijya mishoni yavuze. Ujya vocation cyangwa se calling of God. Igitabo cy'Icyongereza rimwe na rimwe cy'umusoma. Iki nakivuze kwa Chantal ejo mu bibiri n'amagana atanu. Ni idea nziza Chantal n'abumva.
Haleluya. Kudaha agaciro iby'Imana yaguhaye gukora. Hariho nababwiye mbere rugi. Nabwira ngo buriya mbere y'uko Imana irema umuntu, irema Edeni, irema iki, irema umwana niwe yaremye bwa nyuma. Ntabwo yamuremye kuri accident. Ntabwo yamuremye gusa kandi abe mu isi gusa bidiraho. Yamuremye imuremera na mission. Twebwe turi abantu bagomba gukora marketing y'Imana. Kandi marketing y'Imana ntabwo ari ikintu kimwe. Bamwe boriyanse mu bintu, abandi boriyanta mu bindi, abandi boriyanta mu bindi. Haleluya. Nukuba ngo je gutwara bite mission y'Imana. Abe no mu ijuru. Abe nubwo nukora akagira gute. Ibintu byose hari mission Imana yambaye gukora nayo zabazo. Amen. 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 Musabona bakinyi kiwanja. Umwe akina kabiri, undi akina gatatu, undi akina gatandatu, je nabaye mukina. Akambi kwa nakatokira mu minembwe bandike. Tubizi ko. Umwese tubizi ko arabana mu zona mpaka amateko. Haleluya. Haba nimero rimwe ni munyezamu kabiri yariya gatatu yariya kabiri cyoje gutsinda. Gatandatu tiyokina kwicere. Ashobora kubona kumukavaringa ariko atashobora kwikina nubwo yaje mukavaringa ariko kuri nimero ni habiki bazo babibaza. Amen. Tuzaza muri korali dufasha abanyempano bamwe bari imbere uko ari abantu bafite za ritogusa nizo mpano zabo, abandi bafite za soprano, abandi za tenor, abandi ntibanaziza ahubwo n'abaririmbyi bashobora kuyobora abandi. Nizo mpano ni vocation y'Imana yaduha zitandukanye. Bose tiyocurana na ririmbi muzomanye gukora muri kashobo. Kandi naje mutwara sinzi usije kuyizimya no kuyatsa takindi. Kandi nigitangaza jewe nabaye mutahe data bashaka umubwiriza wa conference wumvije musenyeri muri Methodiste mu Rwanda y'imyaka 20 tuba mu nzu y'ikanisa imyaka 10 sente baga mu cyumba cyane abana bayigize bose uzobona abacuranga zarawe bakaza bacurangira mu cyumba cyane ariko kubera katari impango yaje. Amen. Sinzi usije kuyatsa kwiza ni kuri yabaga mu cyumba cyane. Simba. Haleluya. Haleluya. Kudaha agaciro Yesu natagoka. Abantu benshi basigaye bikutira abana. Ukagaragaza abandi nizo nziza cyangwa nizo bikomeye. Amen. Nta kintu gikomeye kandi coroshe igikomeye ni guhagarara mu mpamagaro wawe ukawukora neza. Imana yazaguhamagara cyangwa unagiye ukamakinga sure umutima wawe ko wakoze umuhamagaro kandi wakoze neza. Haleluya. Haleluya. Ariko kubera kujaraja, kubera kutanyuka, kubera abantu binjiye mu nzu y'Imana basana barati batopiye baki. Kandi kujya abantu batagira imyambaro y'Imana nibo sabana imyambaro. Amen. Ni imbere y'Imana umuntu utagira umwambaro w'umuzubari ubundi ufite umwambaro w'umugwanda ariko abatayiki nibo zabikora kandi rero barabikora. Asifiwe. Asifiwe. Amen. Uko wisipase abadiyakoni uko bashobora ubundi abandi pekera ni muzana musimira abadiyakoni ubundi mugomba kuza uko umuntu wabata uko mugomba gushyira mu nzira kandi ikintu utagira se kujya mu nzira kunda abatutsa n'usanga kujya mu nzira uwo bazaba se nijyari bari maje mu gikoni cy'abashuru muri yo bari bifunguce n'amavuta n'isukari ngebi tawa I'm sure. Oh, wazangu ikota zile basi zahi azaishuraga. Oh, wazangu wazangu afilatoringa. Oh, none se ni mukoro. Ni kwa watu. Ariko bana we. Ni mukoro ni amadariani. Mungu ibintu byose zahindutse igihombo kubera kwizera Yesu. Niyo yajamo navuze ngo Paulo yaravuze ngo izarindamu. Paulo yari umuntu wize yiga primaire yiga secondaire yiga kaminuza akora masters akora doctora araminuza arangiza yiga theology ibintu byose ararangiza. Amen. Amen. Ngo mare akazi yaragira no gutoteza abantu b'Imana kubica kubagira nabi kuba bera obstacle umuco w'Imana umugezeho ngo wagira gute arabireka
aza kuvuga ati izarinda ubundi ibyo yakoraga karya, ibyo yakoraga gahego, ibyo yakoraga isiti kazamuka, ibyo yakoraga agahabwa amapeta, ibyo yakoraga bakuta amasanyuti, ibyo yakoraga amafaranga akishyira kuri konti yarabiretse. Amen. Amen. Kubutunzi butagira urwo kuronka Kristo. Icyanyuma zose ni umuntu uharanira izina ry'Imana ko rigira agaciro kuruta ko irye rigira agaciro. Abantu nyine bakeneye ko izina ry'Imana, umuntu uharanira ko izina ry'Imana rigira agaciro kuruta uko iryiwe ryogira agaciro. Umuntu uharanira ko Imana inezerwa ahubwo iwe ntanezerwe. Umuntu uharanira ko Imana igubwe neza ariko iwe ntagubwe neza. Umuntu ukora misiyo y'Imana, umuntu udakora ibye mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Umuntu ushaka icyubahiro cy'Imana ahubwo iciwe cyomura ariko icy'Imana kikaboneka. Amen. Yomurana n'abana be ariko Imana ntigubwe n'isoni. Yo kwambara ubusa ariko itorero ntigubwe n'isoni. Abantu bamuseka yogira imyenda ibiri ariko Imana ntigubwe n'isoni. Oh haleluya, oh haleluya. Aharanira ku izina ry'Umwami bigira agaciro. Ntiyireba, ntiyikunda, ntiyitaho, ntakeneye ko bamuvuga neza cyane, ntakeneye ko agaragara yambaye neza cyane, ntakeneye ko barya rupiriti, ntakeneye ko bamusingiza, ahubwo akeneye izina ry'Imana aryo rihabwa agaciro. Asifiwe. Amen. Arimo gusaba ko ugiye kunezerwa neza. Abakristo bano ntibagera ku Imana igihe cyose ukorera Imana ariko muri wewe utarakenera ko muzi ukora. Izina ry'Imana ryo rigira agaciro, izina ry'Imana ryo rimenyekana, izina ry'Imana ryo rivugwa, izina ry'Imana ryo ryamamara, izina ry'Imana ryo abantu batahana. Uza wiramya, uza wisingiza nk'amanzi ukora. Haleluya, haleluya. Ndarangije. Umuntu wamara amajovu inyuma utazusha kurunguruka mu madirisha izasigaye. Amen. Amen. Yaramaramaje. Hari abantu bava hano nyine bamatangira kurunguruka mu madirisha ya Satani y'izisi. Nta matsiko akigira, nta nyota akigira. Ibyo Imana nibatekereza, nibyo arota, nibyo aviva, nizo nzozi. Ni umuntu w'Imana wabekeze decision. Haleluya. Nicyo cyanyuma. Soza rero twasomye ijambo nyine ku 10. Pawulo yagiye mu Bakorinto washika sanga n'abantu nik'abantu yamasanga n'abantu bakajagana, ntibagira urukundo, ntibagira kwizera, ntibaza bihangana, ntibaza bashira hamwe, ntibaza bagira gute, ntibaza bagira gute, ntibaza bagira nta kintu baza bakora. Yamasanga n'abantu imana. Amen. Haleluya. Asanga n'abana bamusengera ko n'abana, asanga baza bakora iby'Imana ariko n'abana, asanga baza baterana ariko n'abana, asanga ngo abitegereza banatambuta habiri. Amen. Yababwira ngo ibintu mwamukora nizoga nashaka naje kirunga itarakiza, itaramenya Imana itaravugisha, nakanatekereza k'abantu bato. Amen. Ngo kingiro k'abantu bato, ngo bakora k'abantu bato. Means yarabonye abatekereza k'abantu bato bakora k'abantu bato bibwira k'abantu bato. Ngo ariko maze gukura, alo ngo ariko maze gukura Abakorinto mwe babana muri spiritual, abantu batakuze, abantu bataza gusenga, mwabafarisayo mwe, mwabasadukayo mwe, mwabibye. Ati jewe maze ijoro nakaza mbikora ngo mare gukizwa, mare kumenya Imana imaze kumpamagara. Namasanga akadatekereza ubucafu, namasanga mba mu mwanda, namasanga ntacyo nzakora ngo mbiva mu tekereza k'abantu bakumva. Amen.